Bueno, arratsaldeon. Gai ordena ordeku danok, ikus bederatzi puntu eta erreguek eta galderak, batzu puntu emoti die, hasiera mongotzako. 2017ko ekainaren 28an eta uztailaren 26an izandako batzarri dagozkien aktak onartzea. Zuzendu izan bintzat ekainaren 28koa, eta horrez gain, uztailaren 26koa bi aldu zan, ez dakit zeo zer zuzenketarik edo eiteko ikusi badozue. Orduen onartutzat ematen dira. Bigarren puntutik, 6. kontu emotekoak dira, gaiak. Hor bat ematek zeu zer esan gure badeu. Arratsaldeon. Konkretuki edo konkretamente baten edo bestean, ez, baina, azpimarratu, aspalditik jakin izan dugule kulturetxek beharko gela transferentzi bat, eta igual, eskertuko geuke, hori aurrekontuak egiten diezenien, askotan eskatu izan dugu, eta eskatzen dugu, eta berriro eskatzen dugu, ialdugu zen batera aurrekontuek, pentsetako benetan zeintzu partidak eta zenbateko partida behar dugu zen, ze hau, imaginatu dut dan remanentetik atarata dauela, aurrekontuak aprobatu zirenean remanente hori ezagun esan, zelikidazioa eginda eguan, eta, holan ibili beharrien, normala da, altura honetan aldaketak egotie, baina aldaketak remanentetik esango dugu, ez dala planifikeu, eta hori ze bakarrik. Konkretan bete batetik eta bestetik, ez. Eta urrengo aldaketa bat beharrezkoa bada, gastu eta batzeko, beharrezkoa izango da. Datorren urteko aurrekontuetan horrek izela ukitzen badeu. Jakiteko aurretik, zenbateko aurrekontua behar da, zimaz. Ez bakarrik esan, erremanentetik diru hartze hori eureko plenoan bezan eban hartuko gendule, da hola hartu dugle. Eta igual aurrekutzeko ondino urtamatxo horretik bebestatik. Esan dugun eureko baten hemen komente esan moden, pentsaia igual diferenti da. Remanentie baliabide bat hor dagoena dela ikusten dugu, eta hortik beharrezkoa bada hartu ingo da. Eta ondino igual urte amaitxo horretik igual zozer hartuko da. Zen gendun ganea, zertarako gai aurregoten duan hemen osoko bilku baten. Baina, remanente ez da eztabaidatzen osoko bilkuran. Aurrekontuetan da, pakete bat ez da nahi gutzen erabili arte. Eta jakina bada erabili aldala, aurretik eztabaidatzen badudan onartien remanentean hori doan, hori xe bakarrik eskatzen dugu. 7. puntura pasako gara. Viviendas de Bizkaiak sustatu duen etxe bizitzetarako Santa Lucia arloko 15 eta 15 bursatien xehetasun azterlana behin betiko onartzeko proposamena. Proposamena da, xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Lan hau, Gernika Lumoko hiri antolamenduaren plan orokorraren etxe bizitzetarako Santa Lucia arloko 15 eta 15 bursatiena da. Viviendas de Bizkaiak sustatua. Bigarrena, erabaki hori Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea eta zuzenean eragiten den jabei eta gainerako interesatuei bidezkoak gertatzen diren errekursoak adierazirik jakinarazpena egitea zuzenean. Eta hirigintza zerbitzu eman izanaren ziozko likidazioa egitea dagokion udal ordenantzak zehaztuta duenaren arabera. Gai hau, pasadan hastien komisionetik pasau gendun, apurbet kokatzeko horre sigla eta tartien, lurzoru hau da, azkenengo 2 urtietan, Santa Luziako jaizek, musika ekitaldizek indien lurzoru hori, eta, Viviendas de Bizkaia jabe moduen, aurkeztu ban xehetasun ikerketa bat, planien agertzen dien baino planta baten etxe txikitza bakaiteko eta linezeina batzuk aldatzeko.
aldezko txostena gonzan teknikarizien aldetik, ez da ikusten inungo arazorik, eta bueno, horregatik garri dugu behin betiko onarpena emoteko. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, zortzigarren puntua, Gernika Lumoko udal eraikinak garbitzeko, zerbitzu kontratua adjudikatzeko, kontratazio espediente onartzeko proposamena. Proposamenak dio kontratazio espediente ohiko tramitazioaren bidezkoa egitea, prozedura irekiaren bidez adjudikatzea kontratua, zenbait irizpide kontuan izan da, lehiaketa, eta kontratu hau arautuko dituen baldintza teknikoen agiria, administrazioko baldintza bereziak eta karatula onartzea. Kontratua formalizatu bitartean burutu beharreko gainerako tramiteak bete beharko dira. Hori da proposamena. Apur bete azaltzeko hau, esan behar da Arinoko kontratuak 2011an amaitzu zen, eta azkenengo urteotan edo azkenengo hilabeteotan egon gara plegoak lantzen, naiz eta azkenean akordu batera ez dugu lortu akordu batera heltzie, baina nik bai eskertzen dut zuen lana eta saiatu gara gauzak apur beta adosten, gauza batzuk bai aldatu ziren, eta bai nahi dut esan, lehengo akordioa bai zan Arinauko legislaturan zelan onartu zen errepetien bi garbitzaileen lanpostua sortzie, eta azaldu genuen zelan horrek lanpostuan kulturetzean geratuko direla, horrek handik, kontratazioa ez da urtengo kulturetzetik, eta horregaitik plegu hau alan agertzen da, bakarrik udal eraikinerako. Quería explicar que el primer, no sé si acuerdo o al que llegamos era que de los dos puestos que se habían creado de limpiadores en la realización de puestos de trabajo en la legislatura anterior, esos estaban ubicados en la Casa de Cultura y por lo tanto no afectaban a este contrato podía salir con el mismo o con las mismas labores que se venían desarrollando. El cambio principal que se ha hecho en este contrato ha sido recoger en el mismo todos los trabajos que se venían haciendo, que se habían ido incorporando en la forma de trabajar, pero no en contrato, y también quería comentar que hemos intentado llegar a un acuerdo, hemos discutido bastante los pliegos, ha habido un par de puntos en los que no hemos llegado al acuerdo, pero yo sí agradezco la labor de la oposición en las propuestas que ha hecho. Apur bate gure boska edo ikuspuntue kokatziarren, hori bai Mariak aipatu dabe moduen, ikusitze kontratazio honen garrantziz edo ikusi gendula, eztabaide apur bate arlo teknikotik edo atara bierzala, hori azkenen horre hainbeste gauza sartzen dielako tartien, gu bai ustaieko plenoan zerrenda batera ongendun gure ekarpen zalantza eta barrakaz, baina bai ikusten genduna zan, akordio batera heltzeko, tarteko oso zerbiatu bierzala, eta orduen gure negoziazio hori edo zabaldu gendun bide hori bi puntutan kokatzen gendun. Bakigu gai oso teknikoa dela kontratazioana, baina argi dekogu bai politika hitzeko aukera eskaintzen da bela, eta uste dugu horretarako hau zela hemen hori dela gure lana. Eta, zuk esan duzu moden bazgara akordio batera heltze lortu, negoziazioan kokatzen gendu zen bi puntu horrek ez dielako onartu. Benetan uste dugu gure proposamen bi horrekaz enpresa gehizauri aukera zabaltzen jakela, kontratue bera esleitzerako orduen aukera berdintasune bermatzen dela eta udalaren baliabideek hobeto kudeatzen diela.
eta uste dugu eta lan adierazi gendun herritarren mesederako neurri batzuk ziela. Eta goratu gure dugu bebai honegaz kontratazio erdize hitzen dela, beste erdi einbari geratzen dela, badakigu gerora asmoa dauela hitzeko, baina lehen bezalatu dugu, da zupe esan duzu 2011-tik kontratu barik daroan kontu bat dela, eta beste bebai enbetarinen legeztatzen den, edo regularizetan den, edo uste izan ditu. Eta dana dela hori gupe bai eskertzen dugula zure prestutasune eztabaidatzeko, azkenien mahai baten jesarri alizeteko da berbaitzeko, ikuspuntu desberdinak eduki dugu, eta ez dugu ezer lortu, baina guretzako bai pausu garrantzitsu bat da, eta espero dugu urrengo baterako bide horrek erabili alizetie, eta batzorde informatibotatik edo batzorde formalatatik aparte, askotan batzorde horrek enbier dielako ditzen dio, tramite utza izaten dio, uste dugu beste joko zelai bateko gula, eta hori baliatze oso positibo baloretan dugu. Eta argi geratuz ez eskoa buskatuko dugu. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, gai zerrendatik kanpo badago urgentzizko gai bat, eta izango litzateke orain arteko udal kudeaketa zelan egindan, kudeaketari buruzkoa, eta datorren urtera begirako ekintzak edo proiektua zeintzu diren azaltzea. Horren laburpena egitea. Orduen, urgentziaz tratatzeko dan moduen, posketa egingo da. Orduen, tratatzaren aldekoak, bai. Estatu aurretik gauza bat, urgentziazkoa dela, hau bozeramailin batzordien eskatu duzuen gai bat da, sartze gai ordenien, urgentziazkoa dela dinuzue, baina bada ematie berri ematie, egin duzuen orain arteko kudaketana, oso hori oso ondo ikusten dugu oso positibo, eta gainera datorren urterako egongo direzen ekintza planak edo proiektuak edo hori. Gupe eskatzekoak ginen datorren hilabeteko plenorako puntu bat, gupe aportazio bat egiteko, eta eskatu gure dugu gobernu batzordeneko, gobernu honekik ondo ikusten badau, hau be, urrengo plenora eramatea eta holan dokumentoak trukatu edo banatu, ikusi danona, eta zeo zer esateko moduan edo aportatzeko moduan egongo gara urrian egin ezkero. Eskatzen dugune da, urrira pasatzea, ez dotzagu urgentziarik ikusten, berri ematea da, eta, ondo ikusten baduzue, urriko plenora eroatea. Zueki balorazio bat egin zen duen ekainien, hor da baketan, eta ondo dau, zuen ikuspuntuan emon zen duen, nipizan dut argi. Beste datorren plenoan gure baduzu emon, mon be bai, gu pentsa du, ude hostien, oporran hostien, laburpen bat egitea, eta geurengo dugu. Edo gura sumoa da gaur egitea. Baina horren ostean proposatzen da, ekintza plan bat edo proiektuen berri emotea, eta hori be uste dugu, guk aldez aurretik eukiko bagendu dokumentazioaren batia, geupe aportazioak egiteko positiboan hau esaten, eta horregatik eskatzen dugu urrira pasatzeko. Guk aurreratu dugu gaur, proiektuak egin bari dauz batzuk, martxan imintzeko asmoa, eta oinarte dekogune konteko dugu, eta gero, gu prest gauz, zuenak untzuteko, eta betxuteko.
urgentziaz tratatzeko. Zenbat aldeko botoa behar? Gehiengo absolutua beharko leuke, 9 boto. Gu abstenituko gara eta bera jarrituko du. Ez gara beharrezkoa ginen, ez da Gehiengo absolutua. Hau, bestela, moskatuko du baton bat alde, aukera guzteko, ados ezegun arren. Bueno, orduen, urgentziaz hau tratatzeko, aldekoak, abstentzioak, Ni nase asko zabalduko, laburpen batengo dut. Lehenengotaz, 6 puntu. Bata kirola, bigarra kultura, hirugarrena urbanizazioak, laugarrena garapen ekonomikoa, bosgarrena parte hartze, transparentzia edo gobernantza batzuk esaten zena, eta proiektu berriek berri batzuk, honek gobernu taldiek deko zen asmoak. Bueno, gauze guztietan sartungo, langileria, euskera eta horrek gauzek ez. Esan dut zen gauzekaz, sartungo naz, bai laburpena ganera. Bueno, lehenengo kirol arloa. En el tema del deporte, conservamos las instalaciones en las mejores condiciones. Creemos que la obligación del ayuntamiento es tener en buenas condiciones las instalaciones, eso es prioritario, y luego ayudar en la medida de las posibilidades a los clubes deportivos. Como sabéis, para el deporte tenemos 4 centros: Urbieta, Maloste, Jaialai y Santanape. En Urbieta, pues hemos hecho césped nuevo en uno de los campos de fútbol, en el Ipar Zelaya, con un grupo de presión nuevo para el riego, con una inversión que supera los 250.000 euros, mantenimiento aparte. En Maloste se ha ampliado la grada, aumentando de forma considerable los asientos, llegando a unos 700 plazas para poder ver el baloncesto sentados. Y tenemos una buena cancha de primer nivel, con un buen parqué, buenas canastas, o sea, tenemos de nivel 1. Ahora le hemos dado una buena imagen exterior, pues con esa pintura, con esas fotografías que se han instalado. Y bueno, ha sido bien acogido por representantes del club y por las personas que viven en esa zona. La inversión ha superado los 120.000 euros, sin contar el mantenimiento. Santanape, la inversión ha sido importante, renovando maquinaria, bicicletas, cintas, el gimnasio. Pues ha renovado también la contracancha, el frontón, la pintura, accesos, se ha pintado y ha habido que, bueno, con el uso ocurren estas cosas. Y estamos pendientes de que se iba a hacer la cubierta en agosto y se va a hacer la cubierta ahora porque los materiales en verano no habían llegado, con un presupuesto superior a los 40.000 euros, porque también ocurren esas cosas. Es una cubierta en perfectas condiciones, pero con el tiempo se estropea. La inversión ha sido en conjunto de estos últimos 2 años, de 320.000 euros, y hacemos una aportación desde el ayuntamiento de 1,5 millones de euros al deporte anuales, sin tener en cuenta estas inversiones, fuera de esas inversiones.
Y luego tenemos el Hayalay, que como sabéis el Hayalay pues, se utiliza no solamente para el deporte, para la cesta punta, sino para también temas culturales o musicales, ¿no? Los datos, que también es bueno saber los datos, de cuánta gente utiliza las instalaciones deportivas de Guernica, son 5.910 personas, y de estas 5.910, 1.312 son de pueblos del entorno, más del 22%. Bueno, eta kultura arloan, nik uste dut, edo gu pentsetan du, programazioa dela zabala, ona, gai guztietan. Hombre, dana esan damuen, todo es mejorable. Dana hobetu lehi, ona da. Musika eskola ondo funtzionetan deu, kulturetxe ondo funtzionetan deu, bueno, librutegize hori endu berba bat baino gehiago, hori eskasa da. Hor dago akatz bat, akatz garantzitsue. Da gero, hor kultura barruen, bebai sartzen dutez nik, memoria historikoa. Bueno, bai gez, berreskartu gendun gargantua, uste dugu inbertsio ona izan dela, eta hor dauz emaitza. Hori bakzue, oin 80 urte, bombardioan arresan. Eurton enkargeko duguz, gero, geuse berriretan gigantiek, eurekaz errezirenak, hiru pareja izen ziren. Bebai bombardioan, hori memoria historikoa berreskuratuen bida, zestiek geuse tristie bakarre, geuse alegrie bebai. Gero, la paselekuko errefugizioa, babak zioin 27 urte, bane komuneken ziren, baina, berreskuratuen bida, gitxienez bat, hori lau dauz, eta bat, ukusteko, oin 80 urte zelan egon zan, eta jentie zelan egon zan barruen, eta, bueno, bertoko Gernikeko jentiek, geuk ukusteko, eta bebai, kanpotia torren jentiek. Eta, gero deku bebai ahi, hor, deku, ez da ipa, untxe barru edo nosi zengo dan, hori letraren etzi, kaseta de letras edo, geuse berri bet, innovador bat, da, bueno, uste gu politxe izango dela. Zema diru emoi, imintzen da udaletzetik kulturarako urtien urtaro. 1.030 euro aprobu gora bera. Hor, bataz bestekoa, hor dago, 1.030. Eta horrek inbertsioa goinen zan dute zena gargantua eta horrek ganak aparte itxitze. 1.030 aparte. Programazioarako bakarrik eta musika eskola eta honek ondo funtzionetako. Bueno, el tercer punto hablábamos de las urbanizaciones. Nosotros seguimos haciendo un pueblo más accesible, más amable y con un poco más de calidad. ¿Para quién? Primero, para los propios residentes, para que la gente que vive en Guernica disfrute de un pueblo cómodo. Entonces voy a ir enumerando cosas evidentes que están ahí, que están hechas. Una de ellas es que hay 3 zonas o 3 urbanizaciones que hemos completado con juegos de niños. La última en Aita Luis Villasante. En la Plaza de San Juan Ibarra hicimos las 2 el año pasado. Y luego ahí en medio estuvo la urbanización de Santa Lucía, donde también se han hecho. Y la verdad que son de calidad. Yo recuerdo como anécdota la palabra jocosa o graciosa que dice uno de los aparejadores, que él tiene niños pequeños, y decía, yo lo vi, estos juegos son, comparativamente con el automovilismo, estos son un Mercedes. Son de calidad en todos los sitios. Segundo, ampliación del parking de Santana en 121 plazas, dando una buena respuesta a la necesidad de las personas que se acercan allí, que se acercan para cruzar a Urbieta, que no solamente de Guernica, también a los que nos visitan. Y bueno, creemos que ha quedado bien, que era necesario. Tercero,
el Parque de Santa Lucía, con aproximadamente 16.000 metros cuadrados, le ha dado calidad a la zona y vamos mejorando progresivamente. Este año le hemos hecho unos baños nuevos, baños públicos, y iremos mejorando y dando servicio a la zona. 4. Antes de terminar el año, estará ejecutado lo de Mestique-Baso, en una longitud de 300, de eso hemos hablado aquí, se aprobó en el presupuesto, hay una partida presupuestaria, se ha pedido ya las ofertas a las empresas, y entonces se van a empezar las obras posiblemente el mes de octubre, el próximo mes, estarán terminadas antes de Navidades, y, como recordáis, una longitud de 330 metros, ampliando la acera de 2 a 4, de 2 metros a 4 metros, con una zona para peatones y una zona para bicicletas. 5, que también hablamos aquí, en Fray Martín de Murúa 64-66, temas de accesibilidad, cuando hablábamos de una partida económica del capítulo 6, otras urbanizaciones a que se dedicaba era para temas de accesibilidad y lo que yo le llamé la rampa de Ana Mari, porque había una señora que se llamaba Ana Mari que estaba en casa. Pues también se ha hecho aquello. En Fray Martín de Murúa, ahora en 10 días o en 15, no me atrevo a poner fechas, hay otra partida presupuestaria para hacer una urbanización, una calle que está en pendiente, entre los números 28 y 42, donde se va a poner no solamente el piso, el suelo, sino iluminación porque le falta, y mirar o sanear las arquetas de saneamiento y de agua y de otro tipo de conducciones que alguna está, pues, que hay que reformar. 7. La urbanización de las calles Fernando Abaunza y Domingo Bernaola en el entorno del mercado municipal. Os recordáis que antes de la calle 10, Fernando Abaunza, pues estaba con las pendientes que había, que tenía las aceras desde hace muchísimos años, que la gente, muchos se caían, protestaban. Pues bueno, todo eso se ha solucionado y se ha hecho todo el entorno del mercado, prácticamente todo accesible, para gente de todas las edades. Y 8, y no voy a nombrar más, porque hay pequeñas, pero no voy a nombrar todas, es la urbanización de Juan Calzada, una longitud de más de 240 metros, que va desde Saraspe hasta la Cruz Roja, y que bueno, que ahora, ahí sabéis que hay mucho flujo de gente, porque hay en la parte de Saraspe para arriba hasta Santa Lucía vive mucha gente y viene a hacer, pues bueno, para muchas cosas aquí al centro del pueblo. Y antes por una de las aceras no se podía andar y ahora sí, y es una gozada y es una satisfacción el poder ver que la gente puede andar por los dos lados y más cómodo que antes. Bueno, luego hemos dicho que también iba a hablar un poco del garapen económico, el desarrollo económico. Bueno, hemos dado hori elkartekize, hori maltako elkartekize. Bueno, horratzerakuntza egon dire, komplikazio batzuk, deskontaminetako, horrak izu azpien ure dau, eta bueno, exigentzik izan egon zan, lehenengoan baino, inguru giro arlotik, gobernutik, eta bueno, atzerakuntza dau. Baina, pilotaji hinde dau, eta oinazko direia eraikinek eitzen, da, diputazioak esan dozku, apregora bera, urte betera, hor egongo dela amaitxute. Urtia maitxu baino, harina, datorn urtia maitxu baino, harina. Da dire, 14.000 metro karratu, y son 14.000 metros cuadrados que se estarán a disposición de iniciativas empresariales y personas emprendedoras, y los locales estarán en venta o en alquiler, bueno, más baratos que en el mercado libre. Y estarán, eso, aproximadamente en un año estará en marcha, y decir que, bueno, ya ha habido gente interesada que se nos ha acercado, no sabemos si dentro de un año será así, y esto Alberto también nos puede decir, porque a él se ha acercado muchas veces. Hay un empresario
que quiere unos 2.500 metros cuadrados de los 14.000 para producción y para crear 32 puestos de trabajo. Eso es lo que nos ha transmitido. Esperemos que su proyecto continúe dentro de un año y sea cierto que se instale ahí. Bueno, luego aparte del Elkartegi está el plan de empleo comarcal. Nosotros hemos participado y participamos en los planes de empleo comarcales para Busturialdea. Sabéis que hasta ahora bien coordinados por el Ayuntamiento de Bermeo, liderados. Ahora los va a coordinar el Ayuntamiento de Guernica y el Urbishi, uno de los proyectos relacionado con el primer sector. Gero Eskutuko Altzorrak, relacionado con el turismo. Y bilian proyectos de limpieza de caminos de diferentes pueblos, ¿no? Luego existe también una buena relación con la Asociación de Comerciantes. Está Íñigo, que es el de Comercio y Turismo, una buena relación, recibiendo sugerencias de ellos. Y se va a elaborar un plan especial de revitalización comercial. Y luego el turismo, ¿no? El tan traído y tan llevado turismo. Se está trabajando con el objetivo de promover el turismo con criterios de sostenibilidad y respetuoso con el entorno. El turismo que nos visita a nosotros, a Guernica, es un turismo fundamentalmente cultural. La visita a la Casa de Juntas, conocen la historia, conocen los derechos o los fueros, ¿no? Y cómo se venía ya a jurar esos fueros. El Parque de Europa, con las esculturas de Chillida y Henry Moore, y la otra estatua de una señora que se quema allí en la iglesia de Oradour en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que está allí en el Parque de Europa. Y el frontón Jaialai, que está dentro de la cultura, gure kultura marroen dago, eskupelotie eta pelotie gure kultura marroen dago, da jentie joaten da ikusten, inoz ikusbarik eta ikeratuta geratzen dire. Benetan, da guzti bitzen jaten. Askori ganera. Gero bai badaude Astrako refugioa, osea, que Gernika datorren turismoa da, esaten da, turismo kultural, ez beste mota batekoa. Eta batzuk goten dire, denpora gitxi, juntetxi ikusten debe, gitxi, asko gizau ez, da joaten dire, beste batzuk, ja gizau etorten, eta herri mailan, beuren giakaz, betxuten debe ez, eta egoten dire, batzatote zan lekuetan, ez da. Bueno, pues estamos intentando poner en valor, pues lo que tenemos. Bueno, en el tema de hori parte hartze, transparentzia, da gobernanza, esaten dana. Bueno, badakizu edukitzen duguz, urtaro, ni alkate nazenetik ona, batzarrak eusoetan, gautomen duguz. Eta horre batzarrak, jente gehiago edo gitxiago egon, batzu da egoten dire, gehiago ez dudan gitxiago, oso aberatza dire, oso aberatza. Da hortik, urtean dabe geusek, detaile txikizenetik handizenera. Eta bertan inguruen bizitan jenti hor, horretan zade guk honen faltideku, bestien faltideku, hori benetan aberatza da, zezuk horretara ezetu itxen dozuz, eta aldozun neurrezen hori bete itxen dozu, eta horrekontu egetxeko bai. Hori da, prozeso partartzaile. Eta gu gauz, oin urte bi edo hiru pare dau modan, leku guztietan, gu urte asko daro diago gehitzen. Da benetan oso aberatza da. Gero, ikesen genduzen garrera, horrek aurrekontuek, bai horre web horri zimin gendun, jente parte hartu dizen, eta bueno, proceso participativo, pues claro que existe. La gente de los barrios, que es súper sincera y de verdad que es muy enriquecedor estar con ellos y escucharles. Y la página web que se puso en marcha la vez anterior. Otros procesos están el plan de acción de paisaje, eso lleva medio ambiente, lleva María, el mapa del ruido y el plan de acción, el consejo asesor de urbanismo, la mesa de comercio,
el Plan General de Ordenación Urbana. Y luego, hablando de transparencia y atención, pues bueno, el SAC, que ya venía de la legislatura anterior, y ahí está la oficina del SAC, funciona, creemos que bien, muy bien. Todo será mejorable, pero funciona bien. El convenio con el Gobierno vasco que salió aquí para hacer el registro ya se aprobó, ya se ha firmado el convenio. Y bueno, luego que se está elaborando una nueva página web, y bueno, y se va a elaborar un código de buen gobierno, que dicen ahora, ¿no? Bueno, y refiriendo a nuevos proyectos, este equipo de gobierno, pues para finales de octubre está, que esto ya hemos hablado, la pasarela de correos a Astra, dando continuidad a la calle de la Alhóndiga, integrando la plaza de correos con la calle peatonal, con la calle Industria. Bueno, creemos que eso va, no sé, le va a dar otra cosa, va a ser funcional, la gente no tiene que pasar las vías, va a pasar por arriba, con niños, personas de edad, todo el mundo sin riesgos. Y bueno, esperemos, el proyecto va a estar para finales de octubre y esperamos tener que esté ejecutado antes de verano, si puede ser para el mes de mayo, veremos a ver, ya veis que el proceso, los temas, la burocracia administrativa a veces no te deja y se alarga, pero a ver si para mayo o junio está ejecutado ese proyecto. De hecho, en el mes de agosto se hizo el estudio geotécnico, porque para ver qué tipo de cimentación tiene que llevar, lógicamente tienes que saber cómo es el suelo. Entonces ya se hizo el geotécnico en agosto y en base a ese geotécnico ya se está elaborando el proyecto de la pasarela. Luego el mercado municipal. Bueno, que va muy unido con ese proyecto Lurbisi, que se ha estado haciendo comarcalmente y liderado, como he dicho antes, o coordinado por el Ayuntamiento de Bermeo. Tenemos productores nuevos, jóvenes productores, y nosotros lo que queremos es potenciar el mercado. Pues Guernica es muy famoso por el mercado, por eso es el famoso últimos de octubre, los lunes. De hecho, este verano ha habido muchísima gente los lunes, agostuan eta Eustalie bai. Y bueno, pues hay gente nueva, sabia nueva, gente joven, gente de 32, 36 años, que se dedican profesionalmente a eso. Su vida quieren sacarla de ahí. Y bueno, y hay que potenciar. Entonces, sabéis que antes, como había mucho frío en ese mercado, porque el mercado al final tiene la zona de tiendas. En esa zona de tiendas vamos a pintar, cambiar los toldos, poner bien los baños, los espejos, las puertas, las persianas. Tenemos un presupuesto algo superior a 45.000 euros. Pero, independiente de eso, en ese mercado que ya hace unos años, os acordáis, hicimos un cierre en la zona norte y zona noroeste, que ahí entraba mucho aire frío, pues el suelo, y nos ha dicho mucha gente, y lo vemos, cualquiera de nosotros lo puede ver, tiene aspecto a sucio, aunque limpies ahora, está sucio. Claro, pues el material que es asfalto prensado. Entonces hay que cambiarle el suelo, porque además tiene filtraciones. Pero la superficie, que igual alguien no sabe, de ese mercado, sin contar las tiendas, son aproximadamente 10 metros arriba abajo, 4.000 metros cuadrados. 3.000 cubiertos y 900 y pico, casi 1.000 descubiertos. Entonces, aparte de cambiarle el suelo y darle otra imagen de aspecto de limpio y de, no sé, y para que no haya filtraciones y cosas de este tipo, la idea es seguir con el acristalamiento. En la calle Don Tello tiene como 9 puertas o 9 pórticos de esos, o 9 ventanas,
sin aquistalar los accesos, por supuesto, los accesos, ¿no? Porque tiene por la calle esa, por la calle San Roque y también por la plaza Domingo Alegría tiene entrada, las entradas no, pero el otro sí. Pero consideramos que es, yo estoy convencido, y los que están conmigo también, el equipo de gobierno, que no es solamente de Guernica ese mercado, es de toda la comarca, de toda. Entonces, la idea es que en ese acristalamiento aparezca, sin excluir absolutamente a nadie, porque hay 20 pueblos, si empezamos a contar, margen izquierda, 10. Desde Mújica, Morga, Rigoitia, pasando por Guernica hasta Bermeo, incluido Bermeo, claro, todos 10. Y por el otro lado, empezando por Mendata, Janguiz, Arratzu, Apón, hasta Ereñoea, otros 10. Entonces, como ese mercado ha sido históricamente gente de las zonas rurales que venía a vender sus productos y ahora vienen a vender y a comprar también, pues que aparezcan los nombres de esos pueblos con sus escudos correspondientes y hacer comarca, ¿eh? Y bueno, y luego la cubierta, que ya hemos hecho algunas actuaciones en la cubierta, pero también hay que hacer. Bueno, pues ese mercado queremos también poner en marcha y a ver si para el próximo mes de junio puede estar hecho, atractivo y sobre todo pues potenciar el mercado para los nuevos productores y que vayan creciendo, ¿eh? Y para la gente que compra, porque se venden cosas y productos de mucha calidad. Bueno, tercer proyecto, el tercero ya nombraba antes, kultura esaten egona zen horre gigantienak, horrek 3 pareja egon zirenak eta gerran bombardeoan erre zirenak, horrek 3 parejak, datorren ekainerako egin deukin, orduen baia, hori jai giroa gerra aurretik egoten zen eta hori berreskuratu, ezta? 4. Pues como sabéis, hicimos una estatua para José María Iparaguirre, el Guernica Carbola, y bueno, pues la verdad es que Guernica tenía, yo no sé si es obligación, pero ahí está, y yo estoy muy contento de que Iparaguirre esté ahí. Luego el primer lehendakari, lehenengo lehendakari, José Antonio Aguirre Peskuanukin, eskalerik ez ezer, Domindekoa plazie eta beran estatuan dau. Gero engendu bai Jose Labauria, hemen gerran bombardeoan alkate izan zen bustoa, eurretik egon zen George Estirren bustoa inde, eta gu ikusten dugu, Gernikako errezia egin bideoela, omenaldi bet gudariz iri. Entonces queremos hacer una estatua, lo mismo que se ha hecho de Iparaguirre, a Lehendakari José Antonio Aguirre, a George Estir y a José Labauria, a los Lehendakaris, o a los gudaris, a todos los gudaris. Quinto, el proyecto del Pasalecu. Hemos encargado hoy hemos aprobado en la Comisión de Gobierno el encargo para elaborar, siguiendo criterios del proceso participativo que ya hubo, para elaborar un proyecto del Pasalecu. Y esperamos que contemplarlo en el próximo presupuesto y que el próximo año se pueda ejecutar. Y otro tema más es que tenemos pensado sacar a concurso el proyecto de la biblioteca. Hicimos un anteproyecto, no un proyecto, y ese anteproyecto nos ha dado una serie de pistas. Entonces, sabéis, todavía Educación no nos ha puesto a nuestra disposición el edificio de la Escuela de Chicas. Esperemos que sí. Y entonces queremos sacar a concurso eso, pero claro,
¿De qué manera? Sabéis que todos los edificios tienen que ser accesibles. Y claro, lo cómodo sería hacerle un ascensor desde el Paselecu. Pero, de esa forma, ocupas parte de abajo y parte del propio edificio. Entonces la idea, pero eso un arquitecto que piensa ya lo va a analizar, que el edificio de 715 metros cuadrados sea utilizable al 100% sin ascensores ni estorbos. Entonces, ¿cómo haríamos accesible? Una rampa, ¿no? O una escalera mecánica, por entender mejor, que subiera desde el Paselecu hasta la puerta principal de entrada de las escuelas y además conectar esa rampa hasta la calle de la Casa de Juntas y comunicar la zona urbana de abajo con la zona de arriba. Y ahí hay una zona no utilizada donde hay un depósito de fuel oil y ahí podía ir un edificio donde estuvieran los servicios, los baños, las oficinas, ¿no? Bueno, sería un proyecto pues, ambicioso, pero yo creo que una vez de hacer ya la biblioteca, pues tenemos que pensar en algo muy importante. Entonces sacaremos a concurso para que quien gane el concurso diga pues una obra excelente y que Guernica tenga una buena biblioteca, además que sea accesible, como he dicho, la parte urbana con la parte de arriba, la Casa de Juntas, el Parque de Europa, la iglesia, bueno, todo eso. Bueno, y deciros pues que nosotros es verdad que este equipo de gobierno está trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión, pues para hacer un Guernica mejor para todos, sin excluir absolutamente a nadie, con muchas ganas. Lo que es bueno para unos tiene que ser bueno para todos. Entonces lo que queremos es que un Guernica mucho mejor y en las posibilidades que tenemos, porque una cosa es soñar, y siempre hay que soñar, pero luego cuando a la mañana siguiente, cuando despiertas, pues también tienes que tener disponibilidad económica. Y entonces todo esto que estamos planteando es dentro de unos criterios de disponibilidad. Y entonces creemos que son ejecutables todas, pero claro, progresivamente y no en mucho tiempo. Bueno, y estas son algunas cosas. Entonces puede haber otras y nosotros pues, estamos dispuestos a escuchar todo lo que se nos proponga. Pero de momento ponemos esto encima de la mesa. A ver, Barik. Bai, ez. Honenganin da, Bai, ez komentario bat. Bueno, erregoetan nengo txut orduen. Gai ordenien zegoen puntu hori, ez? Azkanien, bueno, teknizismoak aparte. Bueno, zerak aparte esan duzu gainera arretaz entzun dugu, zuk esan duzuna batez be proiektuen parte hori, eta oraintxe bertan amaitu duzu zaten, nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las aportaciones que se quieran hacer, horixe da guk lehen eskatzen genuena, eta bueno, jarraitzen dugu pentsatzen, eta eskatzen dugu urriko plenoan puntu hau barriro ateratzeko, guk holan bideoa aldan harinen eskuratu alba dugu edo akta edo biak hobeto guk ikusteko esan duzune, hemen bat batean gauza pilo esan duzuzko zenbari eta oso ondo eta gauza asko entzun duguz. Eta orain momentu honetan balorazioa bete egiteko gai eskara, gauza asko direzerako, bai? Orduan eskatzen dugu horregatik, eta ez dut uste arazorik egongo danik, puntu moduen sartzeko hurrengo plenoan, eta gu jaso, hori, izan dodana, soporte tekniko guztiak, bai akta zein bideoa irakurri eta entzun alizateko, eta, bueno, urrian egiteko geupe, gure aportazioak, jake zabalizauzien horretara, geupe aportazioak egiteko. Bueno, zuk esan gure duzu, ez da etxu ondo ulertzen badot, zeuek gure duzula pleno baten publikoen
zuen planak edo horrek. Hori da? Bai, hori lehen esan dugune da, bai, baina oneri be guke albada aportazioen bat edo behintzat honetaz berba gure dugu. Bueno, nik untxe holane, nik lehenko gauze martxan dauz. Nik esan dut zein amaitzuko dugun neurtu. Pasarela martxan dau. Berrizik esan dut ez dire paselekue, con el proceso participativo que ya está encargado hoy el proyecto, y sacar a concurso, que me parece muy, muy importante. Todo es muy importante, pero eso sería tiene que ser una buena obra de un buen pensador. Nosotros hemos llegado a pensar hasta ahí. Una buena biblioteca y encima esa comunicación de la zona urbana con la zona de arriba, de la que he dicho, la Casa de Juntas, la Iglesia de Santa María, el Parque Europa, todo eso. Y no sé si a eso tenéis alguna pega, algo que objetar a lo que he dicho. Ez dakit ulertudan esan dodana, nik ez noa ezer objetatzen kontra esaten, nena hori esaten, aldrebez, positiboan dago, eta gure dugu urrengo plenora eroan guk keura aportazioak egin ahal izateko. Proiektuak zeuk esan duzu, oso potoloa dira batzuk, eta oso importanteak, orduan, orain bapatean hemen baloratzen hasti ez dugu ikusten. Eta, eta baitxe, gure aportazioak eta zelan zabaldu beste batzuk aportazioak egin izateko, parte hartze zer berri, gobernatza berri horretan. Nik benetan plenoan, beti da aukera esateko zuen pentsetan duzuen geusek eta holan. Baina gure baduzu hau komisio baten tratetie, hona etorri baina leina hau, trateu komisio baten, behitxu, da bakotxak zeu gusten da benezan, eta listo, da gero zuen iritsi esango duzue, tranquil. Haitxe komisio batengo da, bale? Behartu. Galdera bat gure partetik eta da, ez dakit noren ardura da, igual zura izango da, beti kaltzada residentzien alde egiten den jaialdize hor, jaialaien, eta urtero egiten den zer horretan, galdera da, gure dugu jakin badakigu, udalak sarrera batzuk eskuratzen dauzela, hori aportazio bidez, eta gero hor, exactamente, aurton zelan egindan eta gero takilan egoten da salmenta bai, normala dane, jentea doa, erosten da beraz harrera, eta erresidentzire bideratzen dan dirue edo zenbat izan dan, edo ia hori bertara badoa, edo zelan dan asunto hori. Neuk erantzun gontzut hori. Bueno, zudakizu moduen, nipto badakizule, oinarte, ni alkaten nabenetik ona. Residentzieri hori jaialdiz eitzen danien, 6. puntakoa, benefikoa residentzien alde, igez esanin. Ertu nintzen da 50 bider eitzen dana. Eta urte guztietan eitzen dugu, gu eskoaz dirurik emoten. Guk erosien goduguz, zemat izaten ziren 10 euro bakotxa, 200 izaten ziren. Eta euren kontuen sartzen ziren horrek entrada kartun, da gero hortik aparte zaten dira, hemen zemat entrada bidire. 17 jartzen gara hemen, bider bi, 34, eta gero konpromisioen bat aldiek badeko, edo diputaziotik bat badator, konpromisio dantzako zemat bizu ez, holan etxen da. Hoitzen izen da. Derton, gitxe behar ziruz. Egun dugu egipzatu izan dira. Ez da bitxu mineke. Egun dugu egipzatu. Da hortik, egun dugu egitzik, residentziri bialduzak ez, ez da izema diren berrogi, ez da izema. Betxuen bida. Beti etxinak moten izinak moduen, esan jak zati bete mogu jatzuen. Eta eurek modebe zenbaki kontuet. Ze eurek antolatu barik, enpresa batek antolatu ze, hori jai hori. Da, esan duzko, hori da kontu hori, da zenbaki horretan, hor daindu. Da hor sartun da, 120 bidera mar, 1.200 euros. Hori da endana. Hori da.
Hori, ia ondo lertu dodan, udalaren partetik hori da egindan aportazioa, betiko moduen sarrerak erosita, eta hori 40 bueltatu dira residentzi eurek saltzeko edo zertako, bai? Eta antolatu dauena ez da izan residentzia bera zuzenien, sino que talde, enpresa batek antolatzen dau. Ez que lehen residentziek eskoan antolatzen. Claro, residentziek pelotarriek eta zer nundi hartungo dezu ba. Lehen itxengoan eneke esan da, Gonzalo, behaskotxeak, zesta puntako hori presidente edo, ez da izardan, presidente ez da. Baina, bera eskolakoa da, eta, karo, berak antolatzen goan, bera pelotarriek, berak besten batzukaz. Da residentzi dimintziakon, hor deko zut, egingo dugu, eta horrekaz berbain, derton, baintze, enpresa bat, ez da izan dago nizena enpresiek. Izena ez da, ez, Gernika jaiala izango da, ez da izan dan, Baina ninda. Igual ez duzue jakingo, baina takilan saltzen direzena be hori, erresidentzireko diru eda hori... Akordioa, betxu, nina zer residentzieko bat izuen. Bai, presidenti zara. Baina, Gernikako alkati da residentzieko presidentie. Estatutuak hori izaten dube. Eta justo hori bilera egondanien, banik izin joan izin haben. Da ez da zelan endeben, tratu hori. Tratue edo zenan deitzen dan hori. Bai, hori ez da izan eitzen den. Guk zein duen udaletzetik, bai. Daniangoa junteko naz, da presidentien naz, baina bilera horretan, baina zegoen. Arratzalde hon denoi, bueno, posten naz memoriaren lanketa eta hainbat arlotan, estatuak, giganteak, gerra aurreko giganteak eta errefugioarena bat ez be, notizio hona. Eta horren arira gure nebasan galdera batzuk egin. Deno dakigunez, iraiaren 8an, Bunstorfeko basean, oroitarri bat imin izan, Gernikaren oroimenez, Bunstorfeko basea Alemanian dau, Luftwaffeko, Alemaniako Aize Armadaren base bata, NATOren abe bai, eta Gernikako udalak ordezkaritza bat bialdu da gara. Gu horren berri uki gendun zeharkakoa udan hasierean, eta komunikazio batzuk, informazio eske eta bilatu gendun udalera, bai alkatetzara, bai alkate ordetzara, eta Maria Izuri bebai uste dut, eta idazkaritzari bebai. Lehenengo 22an abuztuan, bigarren 29an, eta erantzuna jaso gendun 31an esanez, basitekela antza iraiaren 8an izango zala, ospakizuna, eta joatekotan ordezkari Lourdes San Severino joango zala. Bueno, gu gure dugune jakinda, segaitik Gernikako udala joan dan Bunstorfora, eta segaitik joan dan ordezkari moduen Lourdes San Severino. Alkatea bera joan zitekean, edo beste alkate orderen bat, edo... Lehenengo segaitik joan dan, eta gero segaitik ordezkaritza hori. Bueno. Hango alkatetzak, herri horretako alkatetzak, bialduan gonbidapena. Eta esaten guan, zelan oroipen bat eitzen dela, Gerniken oin 80 urte gertatu zana, monolito bat imingo dela, en recuerdo de todos los muertos en Guernica en el 80 aniversario del bombardeo, y que les gustaría que hubiera una representación del ayuntamiento. Invitaban al alcalde. El alcalde puede delegar en quien sea, y creo que hemos estado muy bien representados por Lourdes San Severino. Nik uste dut, ondo, beran representazioa gazan, ondo gonkara. Eixen da gonbidapena, horretarako monolito bat imintzen dela, Gerniken izenagaz, y en el 80 aniversario como de arrepentimiento a lo que hicieron aquí, y punto. No hay más.
ez dinot ordezkari txarra izan zanik, niri dinot azkenean erabaki da joatea eta behar bada ondo iristen baetze zuen, aukera zan beste ordezkaritza maila bat bertaratzeko, besterik ez. Ze, karo, kontutan eukiten badugu base militar batean dagoela monolitoa, NATOren base militar batean, Ludaferen base militar batean, jatorria, eukiebena, eskuadrilla batzuko etorri zirenak bomba jaurtikten eta nire beste galdera zan, guk urte horrenetan eta lantzen ditugun memoriaren ikuspegia biktimekin lotuta badago, memoriarekin lotuta badago, bakesaletasunarekin lotuta badago, nazioartean giza eskubideekin lotuta badago, ez dakit egia esan eta nire galdera da, segaitik Gernikako udala prestatu zen ekitaldi horretara base militar baten. Ez dut ikusten, esan nahi dut, zelan defendatu daitezke argudio horrek urte horrenetan eta base militar batera joan. Eta beste buelta bat horreri, behin ekitaldi horretan joan ostean, datorren urte horrenean, ze argudio edo zelan ustartuko dau presentzia hori Gernikako udalak, datorren urte horrenean landuko dauen mezuarekin. Nire sartungo ez da bai datzen, gukusten dugu, holan ukusi dugu, 80 urte pasedie, zue badakizue urton, hemen 80. urtorrenien, egon dile bai, Ristofen izen zan la máquina de matar, el mayor asesino. Daren familiz jamen onda, parka eske. Bai ala ez. Eta horri bildie batzuk, joder, harek eraten leku usteetara. Oin, horrek herrisiek esan deu, pues hubo una máquina de matar en Guernica, que era ese hombre con esto, y reconocemos que está mal hecho. Esa es la transmisión a nosotros. Y entonces vamos a hacer un monolito recordando lo que no había que haber hecho. Y entonces Lourdes de San Sabino nos representó muy bien y estuvo allí, y yo le agradezco y le agradecí en su momento por haber ido. Punto. ¿Esto? Baina eske kontu da ez dala herrian, base militarrean barruan dala. Oroitarri hori ez dago herrian, base militar, eta Lourdes ez dago ikusirik zure ordezkaritzarekin, gobernuari hilten dut zoazan galdera dira, hor, neurtu egun berko laitzateke ze ekitaldi mota dan eta non egiten dan hori. Zuek beste galdera bat horregaz lotute. Jaso dozue edo jarraitu dozue Alemanian inguruan zelan landudan albiste hori eta informazio hori zelan zabaldudan? Jarraipenik egin dozue udala bezala? Ez, guri ailegau jaku? Ingo niebel bai. Ez, baina udal moduen dinot, ez udal moduen, ez dinote ingo ni ez dut ez eskatuko. Ez, kontua da, antza denez, esatari edo, bozera maile militarrek, bombardeoren horren inguruan eta gertakizunaren azalpenaren inguruan eta bar, bota da bela, eurek urteetan eta urteetan erabili deben gertaera ura, Bon Ristofen, hemen entratu zen eta gero Varsovia txikitu egin eban. Asesino utze. Teknikoa, baina asesinoa. Eta kontua da, eurek ludafekoa dira bai, hauek ofizialak. Zuritzen gertatu zena. Esanez, egun horretan lainoa eguala. Bomba jaurti eta hautza eta errautzak esotzien nahi, beti kontau da bena. Nun jaurtite ban ikusten. Eze belauki poblaziorik kalte iteko asmorik. Orduen, badeko zue asmorik horreri jarraipen bat egiteko oin, gertatu ostean egin daiteke ondino. Eta horren arira, ez dakit, adierazpenen bat, han Alemanian be hango prentzan, ofizialki egiteko zeo zer? Holan bada,
gonbiatzen zaituet. Claro, ze horrek erantzune deko... Konproba ostean, baina gonbiatzen zaituet hori egitera. Vale, ondo. Eta gurauginke edo guraunik parte hartza bai. Vale, ondo. Edertu. Vale. Vale, bueno, beste hiru galdera badeko guzaitzeko, hirure batera engo dotaz, uste dugu arlo baten udal gobernuek dekon jarrerien ondorio direlako. Aurreko plenoetan, azkenengo biztan okerrespan hau edo aurreko, azkenengo plenoetan salatu izan dugu berdintasun da drogamenkotasun zerbitzuek bertan bera geratu diela, eta uste dugu galdetzera goazen hiru kontuek horregaz horrek eragin zuzena dekola edo lotute behintzat badauzela. Alde batetik, ekainak 28 dela eta adierazpen bat onartu gendun, udale adierazpen bat, eta horko lehenengo puntuek, esaten ban, borroka LGTBI+, borroka bereskuratzeko lana burutuko dauela, herriko kale bati, ekainak 28 izena emateko prozedura abiatuko duela, eta LGTBI+ eta herritar kolektiboekin batera adostuko den espazio publiko bat, murala, bankoa, zebrabidea edo dana dalakoa, kolektiboa simbolizatzen duen kolorekin pintatuko dela. Gure hori da, horretan zozer galderiei, horretan zozer aurreratu dan, eta noiz eta zelan bideratzeko asmoa dauen. Gero, beste alde batetik, iraien prentsan ikusi gendun, Asunek talde feministien salaketa bat. Bertan, alde batetik liburuzkan adostu bako testu bat edo egotie salatzen man, baina hori baino gehiago edo larritasun gehiago jarritze, jaizetan aurrera eroten daben protokoloko kartelak kendu izena salatzen ben horretan. Ez dakit prentza horra izango zen, prentsan agertu zen. Iraien ez dakitzut esaten noin, 11-12 bueltan. Eta gero, iraian 15 berdintasun kontseiluko kide batzuk gu betartien, Bildu moduen berdintasun kontseiluko parte gara edo ginen, edo ez dakigu ja zer. Gutun bat bideratu gendun zure izenien, suposatzote helduko zela, bi aste bai paseu die. Eta erantzuteko asmori dauen, eta batez behia kontseilu deitzeko asmorik dauen, ze badire esango neke 4-5 hilabete edo batzen ez dela. Eta inoiz hemen beti maiganeratu dugu berdintasun da drogamenpokotasun zerbitzu ez eukitzie, larri iruditzen jakula, baina guzurrebe badabe, ez da izen arazo handizena, benetan uste dugu indiren gauza batzuk eta nahiko larrizek diela, eta ez dutzi lan eitzen daben pertsona eta eragileri inungo begirunerik adierazten. Iruditzaku, ez dakit, ez erantzutie, markoak ez deitzie, kartelak entzie, bauren lana mespresatzea dela. Eta jarrerak hori erakusten dabe. LGTBIkoari buruz, akordeta mazerien azkenengo plenoan engendun, eta uda pase da gainetik, eta ez dugu ezer egin. Beste alde batetik, ja deskarteta dekogu zebrabidea, ze ikusi dugu beste herriren baten zelan multaren bat ipinda horregaitik. Orduan beste gauza batzu pentsetan gabiz, baina Holanda guztiz behen segida eukingo dugu batzarra informatiboa eta puntu bat moduen ipingo da ikusteko zer egin aldan, ala ez. Ze guen, ONG-an historiak eta dekoguz, eta kartelana, ez dakiz ze kartel buruz ari zaren berbetan, eta ez dakiz zeintzuk kendu da bezen. Igaz, protokolo aurtone antzerako inda. Asunek taldetik telefono zenbaki bat jarri da erasoak salatzeko, eta hori... Bai, nik ikusi dutaz? Bai, eta jarri eta hurrengo gunien kendu behin die.
Nik dakitzela, guk ez Ja, dugu bueno, zer ikusirik. Hombre, a ver, no kentzen duz kartelak herri honetan, ez da agentie. Zetako kenduko dugu kartel horrek. Garbitzaile kendu da bez kartel horrek. Osa, ez da agentie joan dana, eta ez da lehenengo biharra kartelak azarrazoak dauzena, esango dut, guotena jakin, ez dakit, azarritzen galdetu dugu ze kriterio erabiltzen dien, kartelak kentzeko edo eskentzeko, da benetan Ez dugu horrelako kartelik kenduko zesteko zentzurik. Kendu indie. Bueno, gure aldetik ez da joan agindurik kentzeko. Hombre, faltaria maz, agindu zuzen aukitzea, baina... zen nahi zuzati, guk ez badugun ezer esan, eta nik ikusi dut ez kartela kalien, eta ondo iruditu jaku kartela horrek egotie kalien. Nahi dutena esatie da, zein dan dauen kriterioa kartela kentzeko olako gauzak ez gertatzeko, nik ez dut esan momentu baten bez agindu zuzena mozala, faltaria maz agindu zuzena emotie. Orduan ze kriterio kingo dugu kartela kentzeko ez badugun esan kentzeko. Ez dugu kriteriorik horre kartela kentzeko. Horregaitzik pasetan dione gauzak. Ez dakigu ze irizpide erabiltzen dien orokorrien herri honetako kartela kentzeko, ze batzuk kentzen die, beste batzuk ez die kentzen, eta kasu honetan udalak supuestamente babesten daben ekimen bateko kartela kendu die. Orduen, ulertuko zuen alde batetik eragileen azerrie, eta bastakit honek konponbide bat behar daben, barriro olakorik ez gertatzeko, sarritzen etorri gara eta sarritzen kexak egon die gai honi buruz, kartelak direla eta ez direla, eta ikusten da bateko zela bere ondorioak, eta ondorioak nire iritziz behintzet nahiko larri die. Orduen, ez da mon agindu zuzenik, oso ondo, orduen igual rebise biherko da garbitzaileek ze irizpide jarraitzen da bezen kartelak kentzeko, ez gertatzeko barriro horrelakorik, ze eragile batek ataten badeuz, ez dakit 40 kartel, eta jarri eta hurrengo gunien 20 kendute badauz, ulertuko duzu moduen ekonomikoki eta ekimena bera bultzatzerak orduen nahiko desastrie da. Orduen, ez badeko zu erantzunik segaitzik kendu dien kartelak, bai eskatzen dugu, ez dakit zein dan modue, edo ordenantzi errebisetie, edo bilera bat eskatzie garbitasunen presioaz. Ikusko dugu segaitzik kendu dan, eta holandan, ze nik ez jakin, baten bat kendu danik pez. Gutunena, bihazte ez pasan aztien emondoztien niri, eta jakingo dozuenez, pliegoatan gabiz, esango duten moduen, uda pase da, eta bebai pasatzen da, teknikoak lan pilotu jakiela eta itxauten gabizela, hori, aldan nenien pliegoak ataraten. Ze zerbitzu gure dugu eukin, eta zerbitzu atarako da. Eta orduan ez dute honino idatzi, gauza ziburreuk eukin arte. Bale, gutunek ez ban galdetzen egia pleguak noizatako dien, eskatzen bazen gauzatzuk eta horren artien berdintasun batzea. Gure dut izen, gure nahi izen dut itxaroten gauza batzuk konkretatu arte, dana batera beste gutun baten erantzuteko. Bale, orduan ez da berdintasun kontseilua deitzeko asmorik. Dana gutun horretan esango dutela, eske nik gure dutena da eukitzie tekniko bat bertan batzarran egoteko, ezta? Ditzu jakingo zu segure duzun. Esan dotzut ja. Erreza, bai adinote, maiatzen besan zendun laster deitzuko zela, eta nik ulertzen dut bilera batera gauzak. Ordena probet deitzeko, ze hau galdera bat egon da, erantzune, oinatzera, ez da pasen baden plana honbiun, zuek finkatu ondo eta esan geuzek argi eta punto. Zizkara, hamene labordu hongo horren gaizen ganien erantzunek nek ez daki, ni badaki, besti badaki, solo faltaba eso, Eta gero esan duzu gauza larri ze pase direla, ze gauza larri pase direba. Nire ustez larri ze kartelak entzien, nire ustez larri ze bostiletan berdintasun kontseilu deitzu barik egotien naiz eta gutun hau oin jaso dozu, baina harin hau eskaerak egin izen die, maiatzeko plenoan eskatu gendun mesedez kontseilu batzeko eta laster batuko zala esan jakun, horreri buruz egonaz behar den zanten ningo zalarez. Aldan enien, jak etorkadan azarako eta bosteta, hori baino harina hau deitzuko da kontseilua. Bueno, nik kontratazin hori buruz gure dut berbaino, kontratuak edo obrak edo danadalakoa. Nero gai favoritoa da, mairik mai eta jairik bai, noalako paskinak banatzen. Eta hor, salatu izan duguz, kontratazioetan dauzen irregularidade batzuk eta zelan gauza batzuk
gure ustez ez direz behar dan moduan egiten, eta zelan gure ustez, enpresa batzueri, izenik ez dut esango, enpresa batzueri favorezko edo mesedeko tratu egiten jaken. Argitu gure hot numerokaz eta historia pur bat egin, akordatzen bagara, pasadan osoko bilkuran, uztaileko osoko bilkuran, Iratik, Saban, gogoratzeko, otsailaren bizen, gure aurkako botoagaz, ez dugulako ikusten, legezkotasun osorik daukanik, 6 urte eta gero, obrak egiten dauzen enpresa baten kontratue, premiaz barriztatzea zerbitzua eseteteko, baina hori otsailan bizen gertatu zen, eta abuztuaren bizen amaituko zen kontratu hori. Eta uztaileko osoko bilkuran, uztaileko azkenengo aztien, Iratik hori zezaban, eta galdetu bania gertatuko zen, horrela zerbitzuegaz eta kontratuegaz, abuztuaren bitik aurrera. Kontu da, abuztuaren bitik aurrera, enpresa horrek ez teko inongo loturarik udalonegaz, eta berak egiten dauzen obrak edo danadalakoak esleipen publikora urten badabe, kopuru batetik gora badire. Orduan abuztun bizen amaitzen da kontratu hori. Badakigu pleguak lantzen gabizela, egon direzia kontratazio mai batzuk, eta pentsaleike, emetik hile batera edo bile betera, plegu barrizek ja kanpoan egongo dizela, eta enpresa bat, bardine edo beste bat, hartungo dauela kontratue eta obra horrek egingo dauzela. Gogoratu gure dut, gure irizpidearen kontra, hilero enpresa honen kontratazioak 48.000 euro bueltako gastue dakartzao udalari. Hile honetan, abuztutik hasi eta plegu barrizek onartu eta kontratazio barrize egin arte, ez dau zerbitzu horik holan emoterik. Baina kuriosoa da, gero ustez, esleitu diezen obrak oin udan gauzela eta geuzek apur bate mantzoago doazela, esleitu diezen obra guztizek enpresa bardineri enmonjako zala, inungo kontraturik barik, kopuruak baimentzen dauelako, zelan ez. Baina, argitzearren, abuztuaren bizen amaitzen da enpresaren kontratue, itxaron eskero kontratu berri jeukin arte, zesangotzut, Santa Luziako komunek, Santa Luzia baserrian dauzen komunek, oinin barik, azaroan edo kontseiluagaz batera, eitzen badugu hilabete pare bat itxaron da, doainik urtengo ziren, ze kontratatuta egongo zen, enpresa bat hori eiteko. Zer egin dugu, edo zer egin dugu gobernuak, abuztuaren bizen bertan, justo kontratuen amaitzen dan egunien esleitzen dau, eta gastue onartzen dau, 48.000 eurotan, kasualidade, enpresa bardinak, oin kontraturik ez daukon enpresak, 48.000 kobrauko basanak kontratu pien egon ezkero, Santa Luziako baserri zen komunek eiteko, eta zeharreta inguruen zanja bat eiteko eta elektrizidade konponketak eiteko. Hori, abuztuen. Eta iraileko, abuztuen bazetan da, eta iraileko tokiko gobernu batzordien, irailak 6ko tokiko gobernu batzordien, onartzen direz, udan egingo diren, beste bi obra, edo behintzat udan esleitu diren, obra bi, bata, untxe aitatu dauen, Jose Marik aitatu dauen, jubilatuen egoitzak komunak eta konpontzeko kontratue, 30.000 euro, eta zeharretako bidegurutzean, lehen hasitako obra amaitzeko beste 6.000 euro, nik ezagit kontratu berdinen sartu neskero esleipen publikoa eskatzen ebalako, edo benetan obra desberdina direz. Horretan ez nahi sartzen. Baina ikusten dana da, kontratu bat amaitzen jako enpresa bateri, eta hortik aurrera eta kontratu berrize esleitu arte, egin dizen obra guztizek, oin arte bintzet, enpresa bardinek hartzen duz. Guretzako, suabe esatearren, mesedeko tratu da. Bueno. Zuk esango duzuz, nahi duzune, esan duzu. Mesede kontratue, enpresa batzueri, beste batzueri ez, gorre geusek etxeko eskaz. Gorre geusek ondo etxeko. Santa Luziako komunetan enpresa bat bada behitzen, da kontratu amaitzen baiako.
eta hori Iberdrolaren kabliek, soterretako. Enpresa hori lanien badago. Bueno, teknikoek, ez nik, ez aben jarretxe gauzenak, teknikoek, esan dube, honena da, eurek amaitzi. Bai, Santurtziko komunek, eta bai, hori kablien barre arketak edo enbidien konduzinoa. Da ez mesederik inori itxeko eta kalte beste batzuri itxeko. Oin, gero hortik aparte, borrena komunena eureri emoitzakela, hori ez da mesedea bat etxi, hori da lan bat, da punto. Da punto. Oin, horre berbak zuen zauzien mesede etxen batzuri itxe, beste batzuri izatieles, beste batzuk aparte etxen zuen, ez duz apartan inorbe. Zure ikuspuntu izango da. Eta gu, geuk ez duzatzen honekin bideo bestekin bideo. Eta ez nago segatxik. Hare komunikazitxe egon ziren, eta amaitxuteko ez da izma falta zan. Da horrek lanak azitxe egon ziren, da amaitxuteko ez da izma falta zan. Da punto. Da ez rizar el rizo. Ez da bolakorik. Ez da bolakorik. Nik uste dut alperrik gastatu duguzela 70.000 euro, ze horrek obrak aleben itxeron, kontratu berriz eukin arte. Hori lehengoa, enpresa batek hartungo kontratu hori, eta 70.000 euro gazto barik eratuko ziren. Gero, obra bat bukatzeko, zure irizpide, nire irizpide. Urrengo... Con la otra contrata tenemos comprometidos los 500.000 euros, se hagan obras o no se hagan obras. A partir de que se firme el nuevo contrato, los 38.000 euros que se le pagan cada mes, se le pagan. Haga 20 obras o haga una. Cambiará el material y cambiará las horas extras, pero los 38.000 euros van independientemente de la obra. Entonces, si estas obras que se han adjudicado en agosto y en septiembre, sin concurso, a la misma empresa, no ya que sea esta o que sea otra, si en vez de eso se espera hasta octubre que tengamos el contrato con la empresa ya licitada, no hay gasto de personal en esas obras, solo hay gasto de material. Eso lo ha dicho José Mari toda la vida y eso se ha hecho así en todas las obras que ha promocionado José Mari cuando habla de ellas. Va a hacer nuestra gente, solo nos va a costar el material, ha dicho en muchas de las calles, y eso será lo que hubiese ocurrido si se licitan cuando tengamos un contrato. Te voy a contestar una cosa, y no es por justificar absolutamente nada. ¿Tú sabes dónde es soterramiento de la línea de alta tensión y tensión media? ¿En qué sitio es? Es donde hay cientos y cientos de niños y adolescentes que van a las escuelas de Allende Salazar y a la Icastola Severa Altuve. ¿Cuándo había que acabar las obras? ¿Es igual en cualquier momento? No. Cuando estaban de vacaciones había que acabar. Cuando estaban de vacaciones había que acabar. ¿Para qué? Pues para que no haya ningún riesgo de que se accidente nadie. Y yo creo que los técnicos eso lo hicieron con buen criterio. Y aparte de eso, el soterramiento ese no solamente lleva esa excavación para hacer las conducciones y tirar los tubos, lleva otra cosa, que ese cableado hay que soterrar. Y hay, no sé si es contrato o por lo menos la oficina técnica, con los ingenieros de Iberdrola, que yo estuve una vez hace bastante tiempo con ellos, que empezaban en el mes de septiembre, y de hecho han empezado en Lorateguieta, que hay una torre con un transformador en la carretera, quitando de la carretera, no me acuerdo la fecha que han empezado a hacer, y para soterrar. O sea que lleva las dos cosas. Una, que hay cientos de alumnos en un centro y en el otro. Y hay casualidades, estaba la cosa ahí. Y dijeron los técnicos, hay que hacer rápido. Si no, se podía haber esperado a octubre, pero es que Iberdrola también venía por detrás. Y no estoy justificando absolutamente nada, o no es mi intención justificar.
Pero yo creo que el motivo fundamental fue ese. Ondo. Vale. Vale, bueno. Gero beste egun baten ingo berba ia metatzen diren kontratuak eta zelan kudeatzen den ikusiko dugu hemetik eta kontratua esleitu arte, obrak gehiago egiten diren, edo onartzen da kriterioa hobeto dela dirua gordetzie kontratua onarte eta gelditzen dugu zen obrak jak enpresa batukiko dugun, edo esleitzen bada bestera batera esleitzen da urgentziazko obrak badire. Guk ikusi dugu mesede kontratu eta horregaitik esan dut. Zuk zure azalpena dekuzuz eta nuk nebe arrazoiak eta oso ondo. Bale, bueno, beste gauza batera gurena, Juan. Postasunez hartu gendun, pasadan asteburuen, pasadan astien zierron hartu gendun adierazpen instituzionala Kataluniari babesa emoten, eta postasunez egon ginen zuekaz dano batera, eta herritarrekaz batera konzentrazio horretan. Horrek ukiban, puntu beltz bat, komentu ban pertsona batek, komentu dozkue, imaginatzen dute zueri bebai, horrar hori bakarrik erderaz kaleratu zala, eta bakarrik zentruen ipini zala. Bueno, emon ziren arrazoi batzuk, egon aldirez, nik uste dut, esfortzu bat behar dela hori euskeraz kaleratzeko, nik uste dut garrantzia ondizatekola euskeraz kaleratzie, eta horregatik erregu bat gobernuari onio denbora dau, emetik eta datorren domekar arte, ia posible badan euskerazko bertzinoa herriko portal guztizetara zabaltzie. Herritarrok, geure hizkuntzan ikusi alde izetie, udalak adostu dauen adierazpen hori. Nik uste dut, merezi dauela, jake erderaz bakarrik atera zan, bigarren esfortzu hori. Eta horren arira, badakit ez dela normala oposizioak beren planak botatie, esan guk domekarako, hemen gauzen EH Bilduko ordezkarizok, Bergara joango gara, Bergan egongo gara, hango udalagaz harremanetan gauz, gure dugulako, Gernikak adierazi dauen babes hori pertsonalki eroango dutzegu adierazpenaren kopia bat, eta eurekaz batera pasatuko dugu egune, espero da egune historikoa izango da. Bueno, ondo. Ze, ganera, nik hori hor konzentrazioan egon ginenin asaldo notzun zean izan zen. Asaldo notzuen, da holan izan zen. Baina, holan da, zeu dinozu muda. Eta maitu horretik, azkenengo barikoa egan indeko gulesan, eta datorren barikoen egongo dela elkarretaratze bat presoen eskubideen alde, Pasiliko peskaeretan, betik orduen. Bueno, amaitxute modu, beste barik.